laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aray landal aramal gal to ako ɓe landi hara no selli yeyugol ka leyɗe ɓe ɗo ma ɗum golla ka leyɗe ɓe ɗo hara laamu ɗum annda. Sabu hani ɓe mari yeeyade ko wiyete kon déclaraka hara ma ɗum golla hara déclaraka. Joni noon ko ɗum ɗon ɓe faala andude si tawi woni no dagi suuɗugol golla ma ɗum yeeygol hara laamu ɗum ɗo annda fiwo o suka. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hay ko adi ko fotaw julno ɗaɗɗira nunda e gonga e baŋŋeji ɗi fof no wolirde ɗon naane woni koye gunɗo woni koye teɗɗo. Kono hande filaɓe lande enen metta fi jaaba goɗɗo fi honɗum no lambi ɗon no hattojini o sifo kene woni fiiji gon askama ko ɓe ndaara ko honɗum wonani ɗum ɗon si wawa anndugol yalɗi no mari yaltirgal ka mara yaltirgal si jaabama tum ɗo no gasa tampine ɓuyi kono ko waate innugol jamfa gongol moƴƴani sabu ɓe inni karam koɓe ɓuynanɗama suga mum ɓe lamdoto on tigi ko honno wonirɗa ina mari nokku o wonɗa yeeyde hala laamu ɗum no anndi woɓɓe inna hi mbiɗa mari ɗum ɗon feere mbiɗa heɓude ɗum ɗo mbiɗa waɗde ɗum ɗa kadi tawi fi honko wonɗa waɗande ɗum ɗo mi waɗa waɗde ɗum ɗo fi ɗum ɗa yonan kaala o ande no hattun jini e sifa kon moƴƴa sa jaabi kadi tum nde wootere no gasat mannoto ko ɗum waɗi mi addani tum ƙa'ida mum neɗɗanke duwaka jamfaade neɗɗanke no duwa wonde munɗuɗo e dangiiji makko ɓe fof kono question ji kono woodi karamo koɓe no ngal alhamdulillah ko ɓen daaranta en suka ɗin ɓe annda waɗugo jiɗɗi ma hay si ɗum ɗo landoto ɗon tigi ɗi hara joɗɗa e mo landotomo e sifondira o ndaara non no woodi nokke ɗigo ko tartara on tigi hennete woni ɗum ɗon ha daala laawa ko no woodi nokke ɗigo henne parat koye hakkito few meɗi ɗon haray ina wawi heɓugol woɗɗaɓe laako no yonandema gouvernement oɗama ɗum ɗo fi yonani ɗayiɓe taxi kadi mannata donc haray so ngallanata ɗon miɗo yiɗi yoɓe yilto kala koɓe ngal landoɓe komi addata tun titre on neɗɗanke yo won aaɗen nunduɗo aaɗen gongo aaɗen moƴƴo aaɗen laaɓuɗo wallahu taala alam. landal ɗiɗaɓal ngal woɓɓe landi haray sonnaɓe buy si jombama addama ka leyɗe ga ɓe waylay namuji men haray ko honɗum marɗon aɓe yeto ɗon siko ɓen sonnaɓe Bismillah sallallahu alaihi wa sallam. Donc kadi namuji ɗi ko honɗum naamu naam ɓe inni qa'ida mo inni al adamu hakkam nokkeli ko ɓe naamu hakkima ɗo no ƴetta o innete kon naamu no gollitire no golla kono noon ko si tawi hara o dappaade ka dalil ari qur'ana ari ma sunna ari en jaɓata ɗon naamu amma noon si tawi qur'ana ƴiyanɗa en on anndi annabi sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki allah waɗi farillaji e meɗen wota en yiɓuɗi ɓe gollen o happani en keeri wota en mbiwɗi ɓe en walni piiji o accani en piiji go na o yejjitugoy kono ko nafa men enen o accini en ɗum ɗon en ndaara moore men on waɗirte ɗum ɗon mi addanon misal allah inni ka qur'ana ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ko onon yo jiyaɓe allah goɗɗinɓe dande hoore mon e ɓiɓɓe mum e yiite ɗum ko ɗum woni needi allah innaɓe ko mine irten ma komi sakko tampe no woodi anno nehirta no namin no mine irta ɓe tawde yimɓe ɓen no seedi no woodi hay ka needi ɓe inne payko ngo piggal nafata few no woodi payko ngo si piggal tawaka nafata few yani fof ko jillete ɗum o kala allah accide ɗum ɗo e ndaara donc haray sonnaɓe ko si ari wayninamuji ga
go taw en nana mo jini tay wala ni ina be mudum si tay hanana mo yetti ga enana mo gonno sharia en inna hajuni en yitto to kalasri wonde mana mo golli tire fannina mo me mal sharia gonna sharia amma no si be mi sharia haray man to gonne fiu donc haray en wawata andugo ko no yana ko taw be sansi kono ko no wawte ni no ko ete ko nam ko dum fi mudum jon no ste yara ko arde sansi be yetti ga ko fayde ngandi ko ete ko atmosphere bi on dum no battina ene ko net nanke bat wala batte ko duwa si ande sallallahu alaihi wasallam maki la tusahib illa mu'mina wa la yaqulu ta'amaka illa taqi wa tahulu suna ade mokko ade goddino okay no hare ko no wa to nyambo mo Allah ta'ala se atu mara inne goddo won do yo won ade mokko ta won ade gonko sonna be ben ino yamira e to modi be mabbe ben no sallallahu alaihi wasallam maki law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha siminne no goddo sujjan goddo minne no debbo sujjan modi hakiko tawta hakke on non jadde no sallallahu alaihi wasallam maki al-mar'atu idha sallat khamsa wa sanat sara wa ata'at zawjaha ila laha udkhil jannata min ayyi abwabiha thamaniya shinti si debbo juli o holi sumay o doftike modi makko e ko dagi be inna mo yonati aljanna dambo de jeeta ko faala o yonati wani dum ko duma janno donc hara yamire sonna be ben arbe si tayara jikko di mabbe ko wayri ko ala arbe do takko modi be mabbe ben hara dum ko no harmi ko ina jikko no ko sharia be acci ko sunna be acci bay be yamira nofta gorbe nula be yitike sallallahu alaihi wasallam si yamire no debbo sujjan gorko amin mena goddo sujjan goddo ko debbo min no sujjan modi ko bay tum no harmi wala take ko hulgo e tumna be yitike nofta gorko debbo modi makko no wadino iwanne ma e new nimi gol hore makko to fi modi makko golla gol modi makko ayni go suudu makko dum modi makko dum do fu wadimo annabi sallallahu alaihi wasallam maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fokki don ayna on fokko lantete ko ayna don bon debbo on kadi no ayna galle modi makko ne wala de tete de golle donc ara e nandi debbo on tera jikkuji di wakkitini ko jikkuji dum an todi ara e mo duwa e attiri dum di jikkuji bonni no sai ko ara ko bona tan ko makko e be ko on modi makko ara e jikkuji ko bonni di wakkitini wallahu ta'ala landal tata bangal kadi wobbe landi ko holto woni nyaawore ara wobbe landi landal wonde ma ko holto woni nyaawore nyawlagol suudu ka leyde do ara no ka be dugol nyawlagol suudu ka leyde ka wonde do ko be riba nata e der mudum ara ko woni nyaawore ko bismillah sallallahu alaihi wasallam ara no tiro yaade alla ko inni wa zaru ma baqiya min riba kala ko ete ko riba akite no fiu so ngini riba no to ara na be to man de ko sawo min no o yoti to ngono der to ndara site ya ma fe ma sita kono riba mo ko akite fiu alla yoti na qur'an ay mara ko yon aya akite wa daru ma baqiya min riba akite kala ko dutti riba ko yo sele fiu ara tawi hala nyawlo riba be dugo ara ko man to kono suga di question ji suga be karamo ko be ga balle mo sala fa ndo be sedi be do be anda tero karamo ko be ni ko be anda tadi piji ko honno be won nyawlorde ske piji il faut ngandi islamo ko qaida di principle di ko enete ko dawal ga dum non hino faadi alla no faadi
hinaya re Allah sona ko Allah e ma ko juulu gongol no harmi ha on do wada ha ande dadi ari be ni ma inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta julde no waddi e tan ko dum do lula ka de yotti en boni islam ala khams dum no fo andi be ma ki ka sabdo kamara ko ni salli julde den ko dum julande hinaya re Allah sona ko Allah yamini ko waddi nenen ko en lula addir amma gollo diranga dai dina bon principe dina bon ko gollo dira dum don heno ubbiti ha fedditi kanin no tay non dum na soki moƴƴa dum da no ubbiti ha fedditi kono don no honno gollo dirte ko der dum kenen e der yewtere nder ngeegu mum bona kenen ko tawata hala ko gollanga ngeegu mum bona yani kala dum no fo nyaawore wotere wawata honno gollo dum fo ko dum woni kala mo ko be wonde daabe mono mari on ka ko yo tawbe to sifano honno be ardi ko do wasi ne do ko bebe do tigir maki ribano e mudum dum do en sikitaki kala ko riba woni e mudum ko problem kono sina fala fam ko fi do moƴƴa a ara sifo da moƴƴa nani to ko honno fu da ko honno yaltirda ko honno halde ko aray ko dum do baritenen no se kala ko do bedo no mari ko bedo atta do dembe aray ko kapo ando daga sa bedo Allah taala ala so beda ma so tiga ira da sadike shi Allah taala ana mi ko ndo me mari to so on la to landa ko eni on fala jamba ko kam fala landa ko dum ko wiide yo watta ay do di galande te hara be jabata mi de anda hara be anda hara be jabata mi de anda saka baler mabbe ya e hara be hara me yi si ba modo si ba ngalanda si tawi onon no humpita jara mi ngalanda won wadi karam ko be buy me ke dine hara be anda be jabata mi de gadda ko se jara fami ko problem ala joni ko wi no wodi wobbe kadi ka ay na ta ko fu kono joni ngalanda don si on ngalanda teri ban der to no ne non ay dagota riba on no manata ala eto ne heben hara na alula alla inni akite si goɗɗum ni nama yaadi ka min hala ga yaati riba ala si tawi woni laawol gono waɗi hala riba ala are ko gonɗon laawol darata fe wallahu taala ala landal hikkugal ɗon ngal woɓɓe landi no mari nokkiiji ɓuyi ka himɓe luwi joni noon haray kono mbuuɗi ko wona ɗuma yoɓede luwasi kon ala e mogodirde ha timma molo fiindo ɓe ittira zakat haray ko honno zakat no waɗɗi fi ko kamɓe je nokkeɗe ɗin hay so tawi woni ɓe dogaki woɗɗi bismillah sallallahu alaihi wa sallam go hande kadi on ɗon darnuɗin nokkel ɗum fo goɗɗin timmo so darni ɗum ɗon a cuɗɗi moɓoder ha si o heeɓi wondema waɗɗike mo joni ndaratake wondema fi hitanden timmi si tawi muɗɗi no timmini sabma timma hoytete zakka si tawi hara ko 100 euro goto yalti tono fof ko on 100 euro on yaltinta aray ko jeeɗo yaltinta yani anda ko santi jeeɗo joni kono 1000 euro a yaltina 25 jon ɗo ko nayamal sappo wal e 40,000 euro ko 1000 euro yaltinta donc joni ko heɓuɗa o ko ɗum ɗon aynata ko ɗum ɗo eɓe yaɓe hen tawi kamɓe ko ɗum aynata fi goɗɗi no ɗuɗama ɗuɗata heɓuɗa ko ɗum ɗa yaltinde wallahu taala alam ay tata cuuɗi ɗi koko ɗi yaltini non gonɗa ɗumanadinta wallahu taala alam landal hikkugal ɗon ngal kadi woɓɓe landi ko honɗum woni maande feeñude fi andugol ndefeɗe wiyetende si'a woni noon ko hikkinaɗo yeeso on woni ko joguɓe ɓen ɓen kadi haray ko woni maande feeñude fi no goɗɗo andirta oɗo ko si'a bismillah sallallahu alaihi wa sallam goɗɗo taw ne ngandi ɓen ɗon no inniti wonde makko ɓe yiɗuɓe suudu annabi ko ɗum ɓe dambiti e maɓɓe fi kala ɓe nanno woni e haqiqa sabu imamuɓe ɓe irritiɗen fof ɓen imamuɓe ko honto ko e ɓeɗo o debbo pasiyanjo mo heɓanno on al Husayn ɓay on ɗon mo ƴettuno iranienjo ko on ɗon mo heɓi ɓemɓe o heɓi koye ɓen ɗon imamuɓe fof woni so innugol ko suuduma ɗum ɗum koko haala
kono honno ɓe andirte ko faami woni ɓe ɗum ko goo puisque ɓe arata ɓe yenna ga kono no annda ci am ɓe yenne sahabaɓe ɓe ɓaye fof ɗe nande ko wimmi kon nokkeɗi fof ɓe yenne joni hay so goɗɗo alaɗi takko ma ko yenni o noddima e ɗum ndaaru ka funti toon to ɓe yennude kam eɗa yennude oɗo ko ali kon o yennade ko nafiyaga o fenani enen ɗo fof mo inni en dina men kasi e wolude ko makka enneten ka e ginne makka no wadde goɗɗum enen en waɗata ɗum enen koye julɓe enen en waɗa ɗo ma ko nulaɗo jokkude nulaɗo waɗi kon kono ɗum no enen en waɗa goɗɗum ko en waɗata ɗum nulaɗo noon sallallah alih sallam no haɗi yennugol sahabat ɓen kala yennuɗo sahabat ɓen kono ɓayɗe andi jama men on sa yenni sahabaɓe on famodirta ɓe waɗata ɗum ɗon hakkude maɓɓe si gonɗo noon ɓe yenne haray gogo alamaji andirgoɓe gogo hono ɓe saddigorto noon ɗum ko goo ɓay saddigi on ɓe saddigotako saddigi maɓɓe on sella ɗum ko goo ɗiɗaɓe muɗum si faamen ɓe ko ɓe yimɓe ukkitotoɓe famina ina e ɗum ɓe woni ɓe famina ko hono woni gotum sa yi goɗɗo ari tum wonɗa o tawti e ma kono no yani ay andi ko ɗum si aydi no waynan go goɗɗo haƴani tigi tigi ɓe ɓe ɓenata kon suuɗitago donc kala ko ɗum wattante yiiɗi alamaji maɓɓe ɗin goo ka salligi ma yennugol sahabaɓe ɓen e yennugol hay ummahatul muminina walla nene aicha yennugol waɗi zina allah noon tippini ka fawqa sab'i samawati o addi on ɗum suratul nur surat fof no jangede fi ɗum ɗon inna mo o fenade waɗade kamɓe haade ɓenna ɗum no waɗi e andi ɗinno fof no tawa ko andirte e tawde hunde wotere kala si a wondi e makko si jantama tum goɗɗum ko yowodiri e tele ma hala ko sahabaɓe feɓɓiɓe ma ɗuma sondo o indete o addante ka yimɓe nulaɗo ka yimɓe nulaɗo ɗum o fof ko almanamaani ara tigi tigi on karama ko ɓerɓe gaɓen duwa jannugo fi ɗin mbiɗi andugol honɗu woni firqaji hara yimɓeɓe wona e hoore no laaɓiri ko kala anday ko hombo woni oɗo ta yeebu hoore ma ɗaɓɓu ta daro e dogu bukuwal daro e fetere wallahu taala alam landal hikkugal ɗon ngal a musidɓe men ko landi haray juuludugol kañum e sonna muɗum ka subaka ko ɗum no ɓuri moƴƴude ka ko ɓe gorko on yaha ka juulirde bismillah sallallahu alaihi wasallam oɗo ɗum na ette jaɗole ba ena waɗo kadi ha no gasa o enne joni mi weeni makko almumo kadi haray juulugol ma ka juulirde ko ɗum ɗo woni moƴƴanma ko ɗum ɓurma moƴƴande ko ɗum waɗɗima kadi ronko ko yaɓol ma ka jama juula kosi ko ella ngan to shaɗayanke o newnante fiwota yawto sona ɗum yawgol ma kon ko ɗum waɗɗima allah ko addani ayeji fiwodiri julde fof ko yewto en ko arrakiuna assamiduna ko juulude ko yimɓe dus ko assalatu kanat alal muminina kadi yani piiji ɗin fof ko ari ko groupe nulaɗo sallallah alih w sallam ɓe makino iɓe yeri si tawno hara ɓe miijike si tawno hara ɓe yamire no goɗɗo yo juuɗu yo jullu kamɓe ɓe ƴetta leɗɗe ɓe yamira ɓekana ɓe leɗɗe ɓe yaha ɓen ha wonoɓe ka cuuɗi sara ton juulata ɓe sunna cuɗɗi hoore maɓɓe ɗum ko kambano kono ɓay ɗum kamɓe tigi ɓe ekkitata julde jama o ɓe waɗata donc juulugol ka jama ko ɗum woni ko waɗɗi kon ko ɗum woni ko duwa kon ɓeynuma kadi juulugol makko ka suudu no ɓuri mo moƴƴande no ɓuri baraji o arde ka jama kono noon so inni o aray ina yaha ɗum kono nuraɗo sallallah alih w sallam yaggiri noon kono ko so tawi ha andi probléme waɗata so ari fitna ala so ari o yahata e goɗɗum ngo ko aɗen feeruɗo so ari o ari on manoto ina yaha ɗum aray juutugol maɗa ka jama ko ɗum on woni ko moƴƴanma ko woni tun naya waɗu julɗe maɗen fof ka juulirde ma jama naafila on juuɗu toon fiya andu hiɗa hattoñini e dartugol an tigi tigi taw fi salligima oɗa hattoñini andugol salligima no seddi ka sedda ɓeynuma no salligol tan no seddi ka sedda aɗa duwa dartugol ɗum ɓiɓɓe maɓɓe eɗa duwa andugol ɗum no lotorta no longal no seddi ka sedda Usman bin Affan ari yeeso sahaba ɓen fof o inni anga nela ndiyam ɓe adde ndiyam o ƴetti o salligi no nulaɗo salligol no haw kayni o inni ko ni mbi nulaɗo sallallah alih sallam salligol ɗum fof ko dartugol wota on tigi hoolo sikka no andi no gasara sikka no andi hara hiɗa famja ɗum hara woni duuɓi no salligola noon ko ɗum waɗi Abu Hurayra inni wo goɗɗo juuɗa e duuɓi 50 ha Allah jaɓanaani mo darde wotere ɓenni ko onno ɗum wonirta hara o timmintago ko on o timminta sujuudu on e ɗin ɗon fof mo waɗi ɗin boleji sabu nulaɗo sallallah alih sallam no jooɗi ka juulirde
wawi juuli wawi sandini ɓe indi yaw juula a juulade taw ɗum no holli mo timminade mo juulirteno aɗa o juulade wallahu taala alam woɓɓe kadi lanndi ɗo wondema hara seydina bilal jombuno seydina bilal kadi no mari ɓiɓɓe si tawi woni ɓe jombuno ko honno sonnajo maɓɓe o haajito machallah no question ko question santuɗo kono o sallallahu seydina Muhammad sallam haray hunde wotere taw en fof gonɗine wondema Allah ko gooto mo nuli on nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko nulaaɗo makko o yottini no yottinirten o acci en no norɓiri no jalɓiri haray o laaɓani mo waɗani en kala moƴƴireji ɗin fof on noon nulaaɗo o wondiri e jama on fof no moƴƴiri ɗum ɗon en hani gonɗinde ɗum kala ko heɓuki en fi sahabaɓe ɓe koyen gonɗin siko ko moƴƴi du'ano ɗeɓɓe si tawi ko aksuɗum nande innen enen ɗum ɓay tun en tawano ka ɗum hundude men hewtaki wolugo adinsu maɓɓe jange o aya ɗo rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim jange o aya ɗo gollitire o aya ɗo nittore o aya ɗo alay ko hamɓe simi waɗe ɗum ɗo ko ɓaymi ɗo anndi tentini ka west ka ɗuma ga no woodi hay groupe aji inneteɗi bilalawiya ara ko jinnuɓe fi bilal ɓenne bilal toñama hay ɓe ko jaɓani mo kude o fillaki hadisiji on hara mi yewto ɗo hande no tabiti bilal o jonguno e famille ɓurɗo kadi yeɗɗude kadi no andi ko famille hombo miñira hombo jonni bandirawo abdourahman ɗum awf omo jonni ay khutbatul haja makko fof mo filla ka ɓuri teddude ɗi ɓuray cankoɓɓen fof ɗulle ɓen ko yimɓe hay nulaɗo no yani jombugol ɓe nani tun kono bilal ko ɓen o jombi e riwaya selluɗo bilal o jombuno famen ɗum iw hande o jombuno amma noon fi ɓiɓɓe ɗum ɗo mbi yaari fi affaire ɓe makko kono jombugol ngol o jombinama kadi o fillike hadiseji kadi no woodi hadiseji ko yahata simi faya imma 50 imma 50 ko bilal filli annabi sallallahu alaihi wasallam kadi fewno ɓe yehi aljanna ɓe yinduɓe ɓe haroɓe ɓe bilal to ɓe ɓe fillitani bilal koten sikko ɓay bilal ɓay ko ɓalejo o aña ɓay ɗum ko ni ɗum ɗon fof ko ɗum itteten e ɗerɗe meɗen itteten e haqqillaji meɗen bilal ko sahaba ɓe nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ko noddinowo o wuuri alhamdulillah hay kanko mo tawa e yewtaɓe naate aljanna kadi aduna ɗo kanko mo tawa ɓen sabu on hadis ko nulaɗo yewtinemo ɗon aray wattani ɗiɗi piiji ɗin ka piiji ɗi namoren ko islam ɗi hiranen islam kala wonɗo julɗo hiranemo wallahu taala alam woɓɓe kadi lanndi musidɓe men wondema ene ɓeema ɗuma nde fedde wiyetede tijjani en nde haray kañum ahlu sunna ko gootum ka hinaɓe gootum bismillah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam haray ahlu sunna no woodi ko innete ko ahlu sunna firgaji wino dambiti e maɓɓe goɗɗi ɗi no woodi firgaji ɗi dambitaki e maɓɓe ɗi kontataki ahlu sunna innete ɓeɗɗi hani ɓeɗo haray ko goɗɗo ngol ɓe yani wano no ɓe waɗirta ɗum ɗon tawaka no ahlu sunna waɗirta kono piiji luttude men wadde ɓen fof tawatara ko ahlu sunna on wadde ko ɗum haray gogo tawa ɗum innoɗen kadi naani kala ko gollata ndaaro honno nulaɗo gollirano haray kamɓe ɗo waɗirta no seeɗi kono enen e maɓɓe en fof eɗen dambiti ahlu sunna ɓe yaltintaki ahlu sunna andi joni ko edete kon ahlu sunna ɓannidirgol ɓe firɗaji groupaji ɗum tuɗɗi ko façon ɗiɗi si ari eɓɓindirgol ɓe hakkude maɓɓe e firakuji hana ko yaltude e diina few ɗum ko feere on tuma ahlu sunna on ko firɗa gooto on tum amma on si ari ha ko hakkude kamɓe e teɗema wono rafida ma ɗum mu'tazila suka ɓen ɗon on tuma ɗon kadi ko firɗa ɗum feere donc aray enen maɓɓe
ɓuri ɓattodirde e rafida on tawata ha piiji men fof ko seedi ko ka o du'aaji ɓuri kono waɗeten haray ko ɗum tuwoni ko seede hakkude maɓɓe kono haray ko minnata en kala ko waɗeten kon anden dalil mum wota a jokku goɗɗo haysi ko ɓemma sino waɗde goɗɗum an wota a jokku se andal dalil o nanula teddingol ɓemma kamna ɗo nanula wondugol e maɓɓe no moƴƴiri haysi tawi koɓe keferɓe na non fere kono affaire diina tan ɗum ɗo ko affaire diina ni innugol accane ɓemma e muɗum ala ko ɗum waɗi hay pay ko ñande goo no wonde nulaɗo e nde Aboubacry ɓe inni on to pay ko nulaɗo yari ɓe inni joni pay kom a dungantolam mi jonna ɓe tikalaɓe ɗo taw tawi ko kanko duwa hay siɗa jonnude goɗɗo ko wonɗo ko takkoman pay ko inni he amma de ɗum ɗon min accanta goɗɗo si taw ko goɗɗungol ɓe pay ko ɗum ɗo komin hippodirta e ma pay komin Allah hikkinno ko ɗum ɓe inni ɗo kama goɓɓe hay argol saffol ɗowwol so goɗɗo etiki hewtika saffol awol gal o attike hewtiɗo o duwa ko accagol ɗo goɗɗo innugol goɗɗo ari martanama puisque ko moƴƴere ni ɗum kadi dafa ɗe ɗum ɗo ko fii mon fof mo kala mon fala ɗum ɗo donc karay yani ɗum ɗo maɓɓe ko yewten ɗon immugol e ɓe yaltintake ahlu sunna hay so tawi falgeren toon no ɓe yaltintake ahlu sunna wallahu taala alam e on nahi شيخ جزاك الله خير حاول بالعربي حتى نفهم شيء ان شاء الله مما تحكي. طيب ابشر ياسر مهمه جدا نريد ان نفهمها ان شاء الله. طيب ابشر woɓɓe ɗo kadi lanndimoɓe huuliɗo e juulirde ka julde subaka imam o waɗi ruku'u waɗi ko wiyeten innen alkunut juutini moƴƴa haɗa ɗon woni ñawre أولا السؤال تتفهم يقول واحد أنه صلى في إحدى المساجد والإمام قنت في الصبح في الفجر وطول القنوت ماذا نقول في ذلك؟ هذا يقول كنت وين تكون قنوت نور صلى الله عليه وسلم يودي قنوت إنه كيبوس كن هذا ولا وجوك بما مالك بنتم مالكية ودي منكفر سبكة منكمل أرتب سبكة منكمل sinadu wadu kumu tanai sebaka tumbui karama ko bedu info no iriti kunu wadete kono hinaso ndo ko fi tihaji mo ngari feno ko jama fo ma pere ali par exemple jare no ali yimbe no wadi problem ni inen du'ade fi dum non ko on to mabdo wadete non e fana wadete alan sala wadete futuro e biji ni fo wadete nula do wadi dum lew bitati e be wadde dum donc hare ko kunutu no waɗe waktuji ɗin fof ko ɗum ɗo woni ko ɓuri sellude kon na waɗa ɗum e waktu gooto kono on ɗo waɗɗo ɗum ɗo imo sellude puisque no woodi kaw timmi on juuɗe nde juuɗire ɗon maɗiki en ɗo laawol ɗon kamɓe kaka fajiri ɗo waɗata kono juutingol makko ngol moƴƴa piiji ɗin fof yo hawrin siko kanko tum yo waɗ ko faala nuraɗo sallallahu alih w sallam ɓe juuɗi darde wootere ɓe juuɗi fa badara alimo raɗa nisa en tola ko tati ɓe juuɗe e darde wootere filli ɗo ko inneteɗo Huzaifa o inni har gangani ko jokkinoɗaɗo joni en sikka nonulaɗo ɗum ko jannguluɗo o landi ɓe o inni har sinulaɗo hewti aya to aya fiha tasbih sabba aya fiha ta'awwada si ɓe hewti aya ɗum ko holɗugo ɓe anano hawjude donc hoore maɓɓe to ɓe juutina siko yimɓe ɓe nga ɓe juuɗa ɓe raɓɓindina siko an ton juuti amma wondude jama o sa juutini haray on ƴa a heɓɓe bakkatu haray ko aaden fitnankeji wan nulaɗo yewtoro non goɗɗo go inneteɗo mohas ɓayɗo juuli o juutini ɓe ranndi mo enen an ko aaden fitna waɗo fitna kaarijo a annda yimɓe no mari ga haajuji juutingol ngol moƴƴa haray ɓonon to on ko noon woni fi makko waɗugol gonotu ko tuma haaju mum ari fi yo waɗu jama o fof maɓɓike yimɓe waɗa gonotu fi yo allah ittude maɓɓude ɗon haray ɗum ɗon kadi e waktuji ɗi fof no waɗe na wonde makko e fajiri on tum maliki en kamɓe kaka fajiri tum ɓe waɗata kono sa waɗi ɗon haray mi selli ɓayne no ɓuri ka tikkuɗa والله تعالى أعلم. قلنا بالنسبة لهذا فإن بالنسبة للقنوت في الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم قنت وهو يعني صحيح ولكن المذاهب مالكية هي التي فقط تقنط في الفجر يعني حصل القنوت في الفجر أما يعني البقية الجمهور يرون أن عند الحاجة إذا حدث شيء حادث ألمت بألم أو أي شيء الناس يقنطون في جميع الأوقات يدعون الله لرفع الحرج أو لجلب شيء يقنطون والله تعالى أعلم. woɓɓe kadi
woɓɓe lardi ko ɗum woni ñawore cigarette si tawi woni cigarette no aña honto ceerno en jippi dalli ɗum si tawi woni kadi no cigarette no harmi haray on woni dalil harmingol cigarette. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Lalakum samitu yasala nisiyat hal huwa jai asigar dukhan تدخين الفعل الاسم سجاء هل هو جائز أو هو إذا كان مكروها يسألون هل مكروه إذا كان مكروه أين الدليل يسألون على يعني العلماء. طيب سيجاريتي belanda istihara mo anya ini ingin tamu anya ko ene ten no harbi istihara mo landi no anya ene ko ene ten no harbi honton dalilo hay wonde mo inde men do taw fu do taw tay yaw dalil shari'on ko on be winne pakeji ni wonde man bonanna no boni fi onno duma ma cella manga no boni dum do ngen andi hay kambe mo inobe ben ko forsabe si tabe mo ina be faama jettingol be no tawi aji ta ko nguri no mum be inni awajun be hardi be konventi be joni me winda do wonde ma mo ya pakeji ni ko no windi cigarette smoking is dangerous for health ma si be france ala no windi ya arab no windi wonde ma dum no bonani cella manga don taw dum makko hakkille no bon sella dum do harminante arte non ka sharia Allah no inni la tulqu bi aydikum ila tahluka o taw ko hore mo ko halkata do woni go nula sallallahu alaihi wasallam be maki man akala thawma wal basala wal kalata fala yaqribanna musallana hada kala nyaamu do laay ne ande laay kan basabe be o do laay andi woɓe no woni ñaamay ɗum piccu ɗum lekki alana ko defa ko sa ñaami ɗum haray hunde kon yani no mari barngol ɓe maaki fi ɗum ɗon tun e ñaamu ɗo fiiji no ton ko ɗum annete hay sene e mala ɗum ga mara no woni kono mi annda fimu nga kono tawtara woni ɗum yalta e ɗumgol ka hundu kon tigi ɓe harmini ɓe tawn tigi argon ɓeni tawn tigi ɓatto ma anna yimɓe koɓe forsoɓe yimɓe ɓen hay ɓeni ɓe sunna cuuɗi fi wota ɓe juulutoɓe ɓe juula kan kono ɗo ɓe ɗon tigi ta arda mo ñaami yo do yo dula ko yo do yo almo be mo be dula ara ko ne wana ko di fa mo ka ba yo dula be ko ara don so ko fa la dula be ko ala la ko jama yo ñaamo e koy passa do hara ko man ni ko yo non dum ko dim piji don cigarette mo suini dum est ce que dum buba sa so fi fi do ka ko ka ko te mo do ay ko dula to juda be mo makko o ngandi donc kala ko dali ko tandir jino ya ndi so dum man ni جون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى لا يعلمهن إلا قليل من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه سبحان الله نولا بماذا ko haram ko dagi ko fop no bangi ko mo do le data ko nana yi wa to be do no wala do ka ko wala do ko ne data ko isa ko mo cigarette ay ko to ma ene yo de jombo ka ko anda no ko cigarette on anda to fi mo ana e tidunga ala nula do mati ko dagi ko fo mo bangi mo suta ko haram ni ko fop mo suta vi wa no hakko de do ko e jildi nan mo kala anda ta ko woɓɓe yiɗay koye seytani cuuɗinayi koye wonna koye laɓal kono si tawi kon waɗata an selu koɗi ɗo firu manko ton andi hiɗa accita hay ko daganima fi wota a yano e nder ton joni par exemple ɓe yinni conciɗinta hewtuka holɗu ndere woɓɓe noon ko nisfu sa on townani ga fi ɗi ɓattata ko ton koy sa ɓattike ha ga noon a nangatake ɓe ɓanna dow ga nulaɗo kadi anda misal nulaɗo sallallahu alih w sallam suudu kaaba ɗum ɓe yewtinene aicha ɓe maaki lawla anna qawmake hudafa ahadin bil kufr la banaytul kaabata ala kawaid ibrahim ko hunde daɗinde darnugo suudu kaaba ɗum andi kefer ɓe fewno ɓeɗo kefer ɓe fala darnata gonɗu ɓay woɓɓe indi no sumo woɓɓe indi no yoori tawi ɓe innimo kala ɓe addu jawdi daɗinde hiɓe andi ko no kon abraham ɓe fijirtamo ɓe suustamo ɓe innimo kala addu kala adduɗo ko harmi toon allah hakkani mo kala andi ko dagi ko goɗɗi ronki yumde ɓe darnatira kaaba on ɓe acci ɗon goɗɗum no enne hijir ismail nulaɗo noon ari nulaɗo mari mbuɗe no wawi waɗugol o nulaɗo kadi so waɗi fus waɗata kono ɓe maaki mi accay ɗum ɗo ɓay si mi waɗi no gasa ɗum waɗa probléme ɓe ɓerɗe woɓɓe goo ko dagi ɓe acci
kadi ɓe anndi ɓe fof ɓe hakkiti ɓe ɗon eɓe anndi ɓe hakkiti donc kaday cigarette on en fof ɗo hay gooto sikkitotako sino mari lorra nden kala ko mari lorra e nder islam martine par ce que adilla gisuka ɗum ɗo amma goɗɗo si wooway ko ɗum ɗo ɓe on tigi wattaniini inno yani marto so ɗin mbiiji anta ɓattuɗo aray moƴƴa alano qulna awalan hatta min haythu ahkam wad'iyya fa jami sharikat mulzama bimada bikitabati ala ulama السجاير لأن التدخين مضر للصحة هذا فقط يكفي للإنسان أن لا يقترب منه إذا كان عاقلا بعد ذلك الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والنبي صلى الله عليه وسلم بين حتى الذي يأكل الثوب أن لا يقترب المصلى لأن هذا يؤدي لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس كيف أنت تأتي بشيء مثل الدخان بهذه الريحة الكريهة وتقول أنه كذا وكذا أدلة كثيرة والله تعالى أعلم. woɓɓe kadi lamdi ɗo hara eno jeeya e ko yimɓe ɓen ino jeeya e ko yimɓe ɓen makata wondema allahu subhanahu wa taala okkata gandal si wonamo faala joni noon ko honno allahu subhanahu wa taala añinta ɗuma hedditiɓɓe. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Naam, Allah o tagay ko o faala o suɓa ko o faala o waɗa ko o faala fof mum so waɗi kadi haray ko e nunɗal si o okkorima ko moƴƴere o okkorma si o ɗanima ko ɓay himo nunɗi sabu hiɗa tooñi hiɗa bonni jonubuji maɗi no ɗuuɗi si o okkorima ko kanko e moƴƴere makko nen sabu moƴƴere makko nen si o ɗanima ko sabu himo nunɗal ngam ɓay hiɗa ɗumanni sabu Allah wa ma rabbuka bi dhallamin lil ibad Allah o toñata abada o tañata in kana mithqala habbatin joni ko ɗum waɗi ñande dangal goɗɗo go awe e moftirulaɓe ɓe adda tawa hara ɓe fontana mo junubaji makko ɗin no fota e fayliji makko ɗin hara ko 99 fof ko bonɗi ɗin ɗon fof o ndaara o tawa mo wi ala ka o yaa on tuma Allah inna hi ɗum ɗo hiɗa ɗirriti o inna hi hiɗa marɗo ko sikkitiɗa o inna o e bawani ɗum ko ni waɗi windoɓe ɓen malaika ɓen toñima ɓe toñama hiɗa mari nganto Allah ɓe mara mi waɗa Allah inna kasi joni ina mari moƴƴere nde waɗɗa o inna fus ayo yamike joni Allah inna o a toñatake ɗo a toñatake ɗa malaika ɓe ɗaɓɓite toon ɓe yiɗoya toon kartal no winɗi toon la ilaha illallah ɓayɓe andi ngam inna i ko ɗum ɗo waɗata e ɗi boni ɗo fof ɓen Allah inna a toñatake ɓe peesa la ilaha illallah peesa ɗiɗa fof sabu la ilaha illallah nadama aljanna peesa bonɗi ɗin fof Allah toñata si Allah inni no yiɗi ganduɓe ɓe naam ko kanko suɓi himo yiɗa Allah no yiɗa gogo taw o tagi leyɗe ɗen leydi ndin fof o yiɗi o ɓuri yiɗude Makka e nder lutture ɗen fof kadi o ɓuri yiɗugol cuuɗirɗe ɗen o ani makitiji ɗin en lanndito ko fewo tumañani makitiji makitiji wullito yani ko ɓay hara piiji waɗete gonɗi toon ono riba ka waɗete kanko tiro en ni yonti waɗo o riba yo prépare fe piiɗugol e Allah donc si Allah inni no yiɗi jambuɗo ko kanko le kadi o korta gandal naam ko fi honɗum oɗo heɓani gandal ngal o ɗofti Allah o wonu aade moƴƴo Allah hokkimo ma ben makko woni moƴƴo sabu on mo toon Allah inni wa kana abuhuma salihan hari ben maɓɓe no moƴƴuno ko ɗum waɗi paype ko ɗo weyatake si ɓe moƴƴinaki no moƴƴa kono ɓay ben maɓɓe no moƴƴuno sabu ɗum Allah yoɓiti ɗo diine islam kan ko noon nura sallallahu alaihi wasallam fewndo ɗum andi Abdullah ibn Ubay ibn Salul on ɓurno bonde fof ka nafiqijo hoore nafiqi ɓen kono ñande e khaswat Badr wanno hannde ɓe nanguno Abbas tawi Abbas force adda mappirano laaɓon cemtini fof say kama e gerɗe o mara conti o ari dari keesol laaɓo Abbas ko jan no mari ɓandu Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko gañano laaɓo mo andu ɗon hay on ɗon la yukhrijana azzu minha azalla o andi ɗi piiji fof o ƴetti doleke makko on kanko hayɓe fota o ƴetti doleke makko o okki o ɓorni bappirano laaɓo ɗum laaɗo welti ɓay Abdoullahi maari ko ɓe arata ɓe wallen ko ɓe arata soru gonno ko nulaaɗo tigiri okki kañum kadi jubba mum o hayɓe marmo e doloki
ko ngin o waɗira kasande jubbanɗa ɗon de ɗulle ko na hoore nafiki ɓe nulaɗo yoɓɓitimo fi ko wanno ko gon Hamza ɗen ñamma Abbas ɗen ñande nulaɗo tippi ka ɗaɓuru ko kamɓe tippinimo andi na fo tippoto ka nder ɗaɓuru ko kamɓe tawa e tippe ɓe wallina ɗum ɓe yoɓɓitimo ɗum noon ɗum nulaɗo tuɓi waɗi ɗum Allah no ko laaɓi je ɗum toñeten Allah accana en si Allah taw hara kala ko bonnuɗe mo accanta en est ce que hara waccano ko eɗen tooñi donc si a golli ko en woɗino ɗum ka yewtere nane wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu fa ida ahbabtu kuntu sam'ahu alladi yasma'u Allah sa attirike mo moƴƴere nde o yiɗete so yiɗima hande kadi o waɗante ko falɗa ko noye ton e nokku ko Allah inni ko pare fi piirudugol kala tawɗo no haɓirude e on mo yiɗi faman adali waliyan faqad azantuhu bil haqq kala momi yiɗi on inna ko ɗum waɗi woɓɓe ɓen aye goɗɗo no yawoɓe goɗɗum waɗaɓe ɓen nawa ko bile ko na bile yagal na fo woni bile no woodi ko innete awliyaullah no woodi ko woni ahwalu cheytaniya ɗum ɗa no feere ɗum ɗa no feere ahwal ko andita ɗum ɗon on ɗon ko aaden Allah ko tawde on ɗon na kambanowo yimɓe na hollitotoɗo on na cheytane wondi wonduɓe cheytane on ko hollitoto famina kanko de wadde oɗɗa wowata no woodi ɗum ɓe Allah ɓe tawoɓe sabaɓe nulaɗo siɓe torike ko ɗon e ɗon moɓe tora siɓe torike hoore goɗɗo hara fima ko lanni wallahu taala alam tayi ayakallah woɓɓe kadi landi ɗo on woni ñawore pikagol harano hoori bonnay ka bonnata landa hikkugal ɗo ngal no ɓatti ɗo kañum kadi haray ko honɗum woni ñawore wonande hooruɗo ɗettowo lekki kono tawata lekki kin ko waɗete ki kamo ɗuma kamo yarata no wonɗo haray bonni korɗo ka kaballade bismillah sallallahu alaihi wa sallam ɓe innin taw woni korka ko jogita ko kay ñaamugol e yarugol e sahawo iwannema nange ngel fuɗi iwannema bimbi feral fajiri on haa nge mutoya ko ɗum waɗi ɓe makisi nange ngen immorike ɗo yaniri ɗo aray horuɗo on tike na joni noon ɓe inni on jogitagol ɗon ko kala ko natata ka nder ɗiɗi iwora ka yaasi ko ɗum hay ko on tigi hartoto kon sa hartike si on tigi ɗenni ɗum no tawa ko bonnata puisque ɗum ɗon hinaka hunduko woni ko tuutaje ɗe woni kaka nder hunduko ɗen ɗon bonnata kala koɓe fof no yettifi ɗum noon amma ɗum ɗa ko nokku ko woni iwde ara kaka ɓernde woni iwde iway woni nokku ko ara naka nder hunduko woni joni koɓe indi koko rewata ka fulɓuru o woni kaka noppi iwri woni kaka iwri woni gudde ɗe fof nata nder ton aray bonne ɗum ko go'o ɗiɗa ɓe noon amma pika gongol pikirji ɗi karama ko ɓen no sendi ɓe inni pikir so tawi ha ko mo vitamine ay sa piqué ɗum ɗon andi hay militaire ɓe no mari koye pico to ɓe wona en balɗe haɓe weelaka ɓe ñaama ɓen ɗum pikir kon sa piqué mo raya taƴiya bonni amma so ko pikir simple ɓe so tawi hara feere alake de hara ene ñewnawa so feere mo woodi acciro waɗira jemma ko ɗum ɓuri moƴƴude hay ɗuma ɓe yewti ɗon andi ɓeɓe asma nangi ɓe jogii koko ɓe pompata karama koɓe no yettude filmu woɓɓe inni ɗum bonnata kono karama koɓe ɓurɓe ɗumannade men ɓe tawata on tigi no ɓuri ɓe hoolade ɓen ɗum no inni ɗum bonnay sabu ɗum ɗon no mari piiji e nder muɗum ɓay ko arata uddita ko uddi kon ɗo ɗum ko ɗumaji vitamine ɗi no si ɗi naati ga ɗi mari batte nayi donc haray ko ɗum waɗi ɓe inni ɓe yewtidi e on no docteur kala ko julɓe towɓe haɓe mari gandal ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗon on si ɓe inni ɗum ɗon taƴata haray piiji ɗum hay o vitamine A innete taƴata pikir vitamine o donc haray pika gongol si tawi ko pikir vitamine ma pikir ñaamete ɓayɓe fof no woodi a goɗɗo ɗaynata Allah haray taw tigi waɗɗu amma so tawi ko pikir simple hara kadi feere ala woɓɓe inni yo waɗu haray on tigi waɗu ɓayno woodi kaw tikki goɓɓe inni ko ɗum ɓe innata samaratul khilaf yani si yimɓe ma karama koɓe yennodiri haray amma heɓe ka so tawi feere ala a tokkoto ɗon amma noon si a waawi accugo hakkiki ɗeta piko ñawroma fiw e suumaye o suumaye ko balɗe comptade ayyam ma'dudat a annda sa tawoyte rewu aroɗum ta goɗɗo fijirɓe haray na yo fijir ɗon
yo no woni kaka be inni don kaka on tiga ka hurko don piiji din natiri si tay dum don kadi ko tawa kala ko naati yoti ka der ko ful burga be inni haray ko yo no be piiji di fono seedi dum no fu on tiga watta jini so bari yo daru kille ti makko e to yettira ki kikile tawi fere ala yo onda do lando ben docteur be ko component ko woni e der won wat ay killeti o yo to kan ko be ni mo do wala kan ko be yetto on no wala tan inshallah wallahu taala kamu sipamin bukan kali landi sitewuni imam ini wala dhalin kaya hamu gaina sinna kaya hamu imam inna amin sinna amin ka jambul mak wala dhalin hidawali indule amin. Bismillah sallallahu alaihi wasallam dundo ko hunde amin de min no amin bi taw kafema ko imam en misri inni wa dhalina amin ay kam te do wadi dulle hadith ko inni fa idha amana al imam fa amin sitay wadi condition so wadi amin yo amin en no ngewe amin apema do kare ko hunde de amin ha do tiktika kono inshallah jodde den sellay kono wakkilo len ande imam ben tigir no doa en ko cause de fi no ala be hitina ben amina abe imane ski hadith on ko ni fa idha amana andi si tawi o wadi andi ko condition ni ben condition hunde nen gas condition ala se ben ma ko do fiya ko kay ko ya andu do ina andi sabani ata no sa ada foto ma ta kay sa ada foto gasta kono foto ngari no ngandi hebe yoni en andi imam condition no fi wi amina ko fi kanko wi amina to kono dum no problem janna jama ay walla walde wallahu taala ala woɓɓe ko kan kadi landi haray ko e noone hombo ɓuri ko e noone hombo ɓuri moƴƴugol waajagol musidɗo mum julɗo akono feeñiri ka kono suuɓori ɓuri moƴƴugol. Nah, bismillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana itu dong wajah bongo. Alhamdulillah ko wadi dina ka fusda acca. Ma ya ini wo hay sondudum ara mo wiru do ga tula de tike ko wadi. Wadi ko ka wajah bongo ko ya wajah ana anti. Allah inni qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basir. Ana wa man ittabani. Ina min tudde ko min noddir harabi to andi ko min noddude ko la ala dugo haware mi anna. Sawadi ko taw andi wada ko non wadi ko do ne amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar dum do mare ko wadi dum si teno hay yimbe ben wada ne dum do mare ko bone wona ni be do ko rebe yonno yimbe ben no seedi ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam be addi hadith e tero dinun nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati wonde ma la ugohi ko do ni wade ko be do landi ko awana nay ko alu kono dara ta ko tafsir kammo wala dikroji walla ko yabe makko wala na deftere makko ne jango golde faamu golde wala na nula do dofta golmo jokku golmo wala na yimbe kanamo ko be ma hore be ko problem ko won waja ko hay ko aden to ma ko ya waja ko gundo ko mo ina be sa ay waji ke goldo ka ko pibliga haray abni ay waja manta ma wirtu tentini are hore imam mo fawjado aro nodda ene imam dum ko ni wonde ni kanani anda taw fi makko no ga saw fawjado ga saw anda wado nura sallallahu alaihi wasallam be dari ni juri fana de juri dar de sa min be dari to o ya ita ko mabbe ene nula o langa ko yeso jama on dum ko nula ni hatto ni walande nula ene be ita ni inde dum de joni de woni ni di on don ko yeto jaba de tige do ito to do woni ni ka ko ka ay di nula ko kadi arte andi no kadi ko hodo ko be tabi diri taw ene ko wori ko gonga ko ini gonga Allahu akbar betimi afamine donc kala e gundo dum woni ko mokki ko hay no woni hombo aru tawa duyi kadi kala ko hala dina ba di kadi nula ko hay be mabbe nula sallallahu alaihi wasallam e inte safar mabbe tawi nene Aisha yetti rido mo wadi e fenete mum ton tawi piiji photoji ko mari wonki no ton andi no har nula ko wawi seni ke yettade ko be tagi fi ko kambe woni gorko on ani kambe war dole be kambe jogi kongol e noddu ya Aisha mana Aisha ko dum ni Aisha
fala kulla binan kolon ko islam andi de ko de tan do modi mi fala parando ma do la no la ma ki awa ko ugul sa de ko ko be wa ko islam wa do mi ko ko on to ba mi ra de ti mo ne na ci seti andi mo azum jaba hadi so samini to mo to ya no la ko do wali mo ya mo inni uhibbuka fillah ko do taw andi no ko diti taw no la ko na ko yesu jama fo be lima o wetti ke taw e ma ke non la ta da dubra kulli salatin taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika on dem ko dhikru ji taw immo to ya donc kare waja bongol ko bundo on ko mo bote so ma ha ko piiji ko bonnata harasa acci non aray mo ta ko kare kadi ko ya o non kono annabi sallallahu alaihi wasallam maki ala la yamna anna ahadakum haybatun nas an yaqula bi haqqin idha alim fa innahu la yuqarribu bi ajalin wa la yubahi bi rizq wata yimbe be miri yimbe ma hefu ko yimbe tasalo ya wo gonga sa andi on gonga no wadete do sa acci mo no fe e wono ya fi dum ina persone la de goto hay ko goto non bon ina ya daro ina ya akki don fe wo be ya da ko ko ya farji dum tuita tama arsiki ko hebata ko golla mo yama ko wala tama ya hay ko dum jappande jeena e marmo da ko dinka hatta sabu fus ara ko banna tan no donc kare waja mongol e wakta na yi sa waji ko na fara yo jabo jabay immo jo ma wadde dum no ari atrimo ene kari yo andi mi ilma mimmi ndandi piji wala ha ko bitala o inna ande ko 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 no yirda eske sa ka jeni lo yani ko jabante kon sa ari ko tapi moni hay hakko na moni do hara yimbe ala ko jabata wallahu ta'ala ala harara itu dalam dekan kali duma awet sunna menkom sunna de bolan di wonde ma fi zakatul fitr are ko nyami te di kuri mo de ka ko do duma ka ko bokki bismillah sallallahu alaihi wasallam na hare to lo yeni ko kuri ma ko kuri ngade kan ko be no ma ko kuri tati no malikiya shafi'iyya hanbaliyya be inni ko nyamete on buri mo itu ko nyamete on nula ko dum itti ko dum yami itu ko budi ni ngare da ta dum non ko ni kongo mo arti Abu Hanifa kamko inni budi din ko dum buri kamko inni nula ko mati ko aghnuhum dhalika al-yawm min aswad dan de be tora ko de nyande wade hara to ta itano be miskin angka mari hara miskin be haba kambe kan nyande jurde hara to ta ko himbe be hara mari ko nyam wo ka ko sa jonni be budni ko ndogori on ko Abu Hanifa kan ko woni dum yutto e kongo tata bo ari don seeda be ka Shafi'i e seeda be ka Hanbali men do be ni hondo e inni do en dara naam ko dum da bo moddude kono sen tawi haaja on no wodi fi wodi itte haray ko din ka itte ten iske haray tippude dum no be tippi e dalil tay dalil on kan wodi Muaz bin Jabal fewdo dula dum no yo yaman men to ko yimbe defte de ngandi on issa nyande ko oyno no be wo yo be ittu asawbul khamis ma'un al-labis wa dhalika akhaffu lakum wa afdal li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam don no holli kanko o yehi o jetta nyamete o inni be to tonji din no kasa dum no newani be mum yo be to dum no o nakala no mun kan nafu e mula no wonni be dura be sahaba be tippude on dani on no selli ya ittu mu'min kadi tawta haaju majjino non ara ko no harnani dum ko mu'min dum se tawi ara tawi wano par exemple ero ko mu'min buri moddude ittu ko mu'min ittende ko no jama ko to jigi ajona tako to maaro ko maaro amma non hinen andi wonde ma ko buri ko dum da kono ko tawi hara si tawi haajo ngari hara e wonde ko hara no selli to buddi diname dum no hara ko do woni ko yewta ko yewta fi afa zakatul fitr wallahu ta'ala alam Assalamualaikum. Hara tori sonna ben dawton nanda de ari ko ngale do wodo o be wakko ko be nana ala neka hara to to wa français sonna be to mare tradition o be to nanda blague nanda de sonna be do be famu dum to ngara ko e ala français o be no wodo famu français o ati be di don e nanda na ko
soal kon na do non soal ne kon non photo non kon na mo la di ko fi yami ko صلى الله عليه وسلم. أنا أتيت بالتمثيل هذا فقط يعني ليبسط للسائل. فهو سأل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو أي منهما أفضل؟ أن تأمر وتنهى سرا أو جهرا. فبناء على هذا أتيت بهذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى أسفاره فلما رجع وجد عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قد علق ستارا عليه أو فيه أو عليه زوال الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف هذا احمر وجهه ولكنه هو ما زاده بنفسه. ماذا فعل؟ استدعى عائشة. يا عائشة تعالي ما هذا؟ عائشة قالت إنما أريد أن أجمل لك، لأن المرأة دائما تريد أن تجمل وتغير في البيت لزوجها وهذا من طبيعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا هذا إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الستار وعائشة أخذت من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومزقت هي وجعلتها وسط. هذا هي القصة يعني واردة وصحيحة. الله تعالى sonna be ko kan kadi landi hare bun woni nyaawore sonna go borni go tonti diina kono haqqeji himbe be o tortata hare kadi on sonna de borni do non tonti diina hare on nadirte konguli mettudi yennoje hare bun woni nyaawore. Bismillah sallallahu alaihi wasallam. Nyande gore goddo debbo mai jama on foppiyeti nulaɗo ɓe inni o non ɓe inni ko goɗɗo ɗo maayi hari o juulay jemma o waɗa moƴƴereji ko debbo oye nulaɗo landi hari o tampinay kawtal makko ngal ɓe inni nulaɗo makko kayite en andi ɗum ɗo ne goɗɗo bo kadi maayi ɓe inni kaalijo maayi on o mala golle fus moƴƴi ko waɗata jemma o juulata jemma o waɗata naafi kumaji moƴƴereji nulaɗo landi on hakkude kawtal makko moƴƴani kawtal makka janna ani fiye nande tum e weɓɓitum no tum haray goɗɗo haqqeji ɗi ko ɗum en wonino nane jikkuji ɗi ko ɗin woni ko moƴƴi ko ɓuri moƴƴi ko ɗum naatata goɗɗo aljanna. si a golli moƴƴereji ɗin a jogitaki jikkuji a bonna e ɗin moƴƴereji fof iwandema e ñuɓugol yimɓe yennugolɓe annabijo ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam inna almumina laysa bi ta'ani wala la'ani wala alfahishi wala albadi aɗen gonɗin ɗon ona dengal makko ngal jogota ngal kaafa soppugol yimɓe ɓe hoola kaaliɓe koni ko moƴƴimaɗi fof o ɓen ɗon ƴettita ɗum woɓɓe goo yimɓe moƴƴuɓe hari si ɓe a nani a ñoƴiɓe ɓe ƴettay ɓe soodane gifto ɓe addane noddaɓe rerde ɓe naɓay a hokkiɓe moƴƴimaɗi kamɓe kadi yoɓe moƴƴinane ɗo gaaduna ɗo ɓay ko ɗum ɗo a falata annabi jomaki neɗɗanke na ɗum julɗo na ɗum hina o e tampinirowo yimɓe ɓen ɗengal makko ngal hina o wowrowo haalaji bonɗi haysna yennugol wowrugol haala bonɗi moƴƴa andi ten Allah inni ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inna annabi jomaki inna rajula yatakallam bi kalimatin la yara biha bas yahwi biha fi nari jahannama 70 kharifa. Goɗɗo wolay kongol sikka ko sama kala sabu ukka mo nder yite ne duuɓi capanɗe jeɗɗi hara fu to yaade ka wonta sabu kongol gongol ko wowi fu kongol gongol kongudi haray ko wajibi on sonnaɓe ɗon ko yo tabitu yo insino yo tuubu yo hulu Allah yo andu ɗin jonti ɗo ƴetti ɗon o holli wondema mo ɗofti Allah ko aade moƴƴo yo taw yo ɗum irrito si imanu woni ka ɓernde ma tere ɗen koyo gollitir wota ƴettu jonki tawta hara waɗay ko boɗum haray ɗum ɗon ɗum wonna ɓernde ma ƴetti haray inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum Allah on hadi selluɗo ni Allah darata e balli monɗi fiji ɗo laɓa a janni ɗo a mari ɗoɗe Allah darata e piiji ɗi fof hay golle ɗen ko darata ɓernde maɓɓe donc ɓernde ɗen ko ɗin moƴƴinta sa moƴƴini ɗen ɗon noon haray a moƴƴey goɗɗo kadi hade juuɗa e ñande o kono si weeti o wujja ono ni suga ɗum noon nulaɗo jabani ke ɓerɗe yewti nulaɗo ɓe ni fulano yusalli fi leyli iza asbaha yasrib fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam satanhahu salatuhu ni goɗɗo go o juuɗa e sohlo o jemma o farano juuɗe kon si weeti so yika wujja o wujja nulaɗo makki julde nde haɗa nde haɗa tawi toon so
continue ha mo jokkil no julde ne hadde mo dum sabu julde ne hadde peji bonde ni wallahu ta'ala sonnaɓe kadi ɗumana sonnaɓe gollandi woko fihon ɗum julante salatu duha. Naam. Ko adi ko taw hadise silluɗo nuna ɗo maaki salamuka ala akhika sadaqa aw salamuhu sadaqa wa radduhu salam sadaqa imatatul adha min tariqi sadaqa budat ahadikum sadaqa wa yukammil dhalika kullu aw yakfi min dhalika kullu salatu rak'atayn min salati duha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mana hadis nula do maki argo ma fokta idi ma inna assalamu alaikum ayti sadaqa sitai afu asal mitike ko sabini masal mitike ayti sadaqa fi kalam wa inna bi anna inni fi yatta fi yurtike itto go ma nyoke kalawa ayti sadaqa hay wa do ko be nyuma anne mo fi ko tayo wa azina ayti sadaqa dum kadi ay sahaba be ni nula go ga na wadde ko makko en fi makko mo en na de wa ke sadaqa nula la ke isi no wala no boni be bi o no wala tiskale tistake e makka wadi ko yo be tikati e makka no dum do fo dar de ni salatu duha no ko dum do fo mo ko barati ko mari nula sallallahu alaihi wasallam ko de ko be juli salatu duha ka be juli nyande fatu makka be wadde uditi makka be hetti makka be seedi ka muhani o yaayra mabbe ma ayo nene dum ade mabbe be loti be juli don dar be jetta on waktu dum ko iwanne makana ngem fudi toori ha kana ngem dirta tan ko ko de salatu duha julete on waktu don ko waktu terta ko waktu perdulo e mo julti ko ni be gola tafus ala ni makala masini no ade bi julu ko non dar de no monni ala ko julante mo go ko sunna la do juli be yabe be holli en kadi moƴƴere ko ni mum ko ara ko ɗum julante mum ara ko ɗum dalil makko on no tum hadi sifa fi mum ko nula ɗo juuri ko ɗum waɗi ko darde jeetati ɓe juuli ara mo juula ko ɓuri ɗuɗe mum ko darde jeetati ko ɓuri fanude mum ko darde ɗiɗi wallahu taala sonnaɓe go kañum kadi landi woosino sella naatugol ka juulirde hara ɓe fiiɗi woɓɓe kadi lambiti ɗon fay kadi e ɗuma landal wondema si tawi sonnajo kañum kadi no fiilade est ce que no sellanamo waɗugol sujudu haray noon ko lamdal ga ɓe ɓanginani ko noon e o e ko wiyete sujudaji ɗi ɓe faati bismillah sallallahu alaihi wasallam muhammad wa sallam si sollaje no fiiɗi ona saka juulete si wona honɗum hara ko haajo harana fof makkare natta sabu nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗa andi ɓe ufnotono ka juulirde cuuɗi maɓɓe ɗi no ɓattodiri juulirde nde ñande ko ɓe hattiñini e goɗɗum yo nene aicha damɓe nene aicha innimi ɗo fiili nulaɗo maaki ɗum ɗon ko masibo mo allah jallu woriɗi e juuɓe adama addu ɗon tum andi ɓe mona feere o pooɗi o naati o jonni ɓe karama koɓe fof fotti naatugol junngo ma yurnagol ni ɗum ɗon no newna yeddodiraka e debbo simo fiini kono sina ɗum naatugol makko ngol ton ɓe jaɓaɓe si tawi kadi hara ko laawol juulirde nde no woodi goɓɓe ko hara ko laawol hay mi janngino masal ni ɗi kono ko hikka mi ɗum Côte d'Ivoire e ma kon juulirde ko laawol ngo waɗa tum ko juulirde feɗi e waɗi laawol ngol waɗa peccal no gardi ka tuurinta foy a rewa ɗo fecca kono ko noon waɗi ɓayni ɗum ɗon mi machallah kala ko ɓe waɗe masaji goo ko si a jindi yiyaade na ɗum hari kadi mi fuɗɗinma nagol mi yiyaade kono mi yiɗon laawol ngol ɗon debbo no fiiri hatta ko rewa debbo parce que ko laawol fo rewa feɗɗe nan wata feɗɗude sina ɗum debbo natata fiiri no natata kala ko waɗi sakke fiiri innugol sujuude on kadi o rewata allah o waɗata yani kala fi affaire de en namata o juuɗu ko ɗum ɗon ɓuri ko waɗɗino en andi sujudu kadi nan ko sujud jangal imo harminana ɗum on feero ɗon tan ɗi kala ga dakko ɗum woni sifade kono ɓe nimo taw juuɗu si tawno hara o juulayno o sujjeeno ɗon kono haray himo yamira accugol konko acci ɗon noon kadi o yoɓete fi mum puisque ko waɗi so acci ko yamirore ma ɓe konko andi ɓenni haɗa ndenden no wawa yamirore accu
yaade ko mi hamire ya accu kadi andi no yaade kan ni sa acci e ko fini ko wadi debbo angal juulugol makko ngol ko ɗum ɗon o yoɓete fini so juuli ɓe mi sellata no woodi no woɓɓe ko alhasnul basri kanko inni wonde debbo on fi yo jooɗo ka juulata ɗon ka suudu makko andi ɗon ko juulu nokko ko juulata ɗon hara moni ka juulata ɗon argol makko jooɗo ɗon hara mo salligi ma mo looti hay so tawi filo ɗum accitani mo o waɗa astahfirullah ha waɗugol zikru yiɗin kanko ɗum ɗon no dagi kono ɓe yimɓe mara dalil hen wallahu taala alam woɓɓe bo kañum kadi landi ɗo wondema ene tabitinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam naafi ɓuri darɗe 11 في بعض الإخوان سألوا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أكثر من 11 ركعة؟ بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. نعم في بعض الروايات ثبت 13 ركعة ولكن الأصح الأحاديث كلها أنه صلى 11 ركعة ودام على هذا حتى وفقه الله سبحانه وتعالى 11 ركعة وهذا الحديث أصح وأقوى وإن كان ثبت في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه صلى 13 ركعة يعني 10 ركعات وصح وذكر بمعنى 13 ركعة ولكن هذا الحديث الذي يروي أنه صلى 11 ركعة أقوى وعائشة رضي الله عنها تقول أن من قال أنه صلى أكثر من ذلك فهو كذوب وهي أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ولذلك الذين رووا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إما ابن عباس لأنه ذهب إلى خالته ميمونة ليشوف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى هؤلاء أزواجه هن يصفن لنا أرى يكونون وقول السن لكم هذه سكوب دون لهم حسبكم من أنكم وأنما ولا تقدر سكوب كندون بدوري مهاب في الدين كندون برسل لهم kono tabiti riwaya go ko yewta ko wonde ma darde sappo e tati en be juuri wallahu taala alam woɓɓe kadi landi ɗo wondema neɗɗo jogii ɗo ko wiyete a wuuɗi ko yaara hajju hajjanaani hoori mum hajjanoyi mawɓe makko ɓen naɓi mawɓe mum ɓen hajju jooni noon si tawi woni mo naɓi mawɓe makko ɓen tawi jooni noon ɗoyɓe artude tawi hande kadi kanko hitaande hikkude ɗon nden o eɓitaɗi hande kadi ko wiyete jawdi fi yawgol hajju haray mo mari bakkatu fi o mo yahaali hajju gogol kanko bismillah sallallahu alaihi wasallam fi kala lanna kadi hino ke ɗiɗi o yehi o hajjani goɗɗo ari kanko hajjaade ɗum ɗon noon wawata daganaade mo hajjani yo hajju o wontanani sa yimɓe keɗo hajjaade a yi hajjani goɗɗo hajju ɗum sariya mo waɗante ko an hajji lammi an hajji mo hajjanela on mara ɗum ko goo ɗum noni gayni amma o ɗo ɗon kadi darete alhaali yimɓe ɓe andi alhaali yiɗi ko darete joni inne wona wonɓe cukaɗeɗeɓe ɗo ni amara kaydi yewdi ma arjaha arta kono dama heɓuɗe mbuuɗi ɗa wata goɗɗi mbuuɗi ɗon tawata a hajjina woɓɓe ko andi ɗum ɗon no seedi ɓay ko ɓenata kon ko liman istata ilayhi sabila on istita ɗon koye taw ɗamari mbuuɗi ɗi yani laawol ngol kadi no udditanima sina ɗum aray hajjugol ngol fawata ko ɗum ɗon on kadi innemo yo yoɓɓam ɓen ɗon ɓe yaɓe hajjoya kanko mara bakkatu pus amma noon si fof mo tabitanimo mo waawi yawde emo heɓi mbuuɗi ɗi so yahi no newanimo istita on timmanimo aray no waɗɗimo alal fawr ko ɗum ɓenni ko wujuban fawriyan yani amru si ari haray walillahi ala nnasu hijjul bayt liman istata madama kadi istata mawjuda ko ya hajju aray hajju gongol waɗɗima heññeñen si a hajjaade aɗa ɗannike a nanditirte puisque a ɓertinike juulu gongol no waɗɗi ko ɗum waɗi waktu no wuuri ɓe yimɗima ko iw ɗo heɓi ɗo hay ka fuɗɗode ɗo so a juulaani sa maayi hakkunde ɗo a hewtoyaade ɗo ɓe yimɗi ɓe nanngatama puisque waktu o feƴƴaani kono si waktu on yawti hannde kadi a nanngama fi on ɗon o windama e men donc haray inneten on ɗon si tawi hara o hajjiloyi himo waawi so arti kanko o waawoyaari yahude kono si Allah wallimo hay si neeɗi kono Allah wurnimo o waawi yahugol haray fof lanni ɓay ko waɗɗima hajju kode wootere ni tinɗawo sakkitinɗawo sa hajji haray probléme o wi ko hulɗini ko tayaw perda a wawata hajjude ma on tigi jukka o wawata ma ko on tigi maaya ɗin ɗon fof ara o accino mo waɗɗimo haray onan goyti fe ɗum ɗon mari ismo allahu taala ala
تفضل سيدي. ما شاء الله. أنفامين يقول ما حكم المال الحلال متلبس بالمال الحرام؟ لا غبار في هذا. المال الحرام حرام والحلال حلال. لا انتباه في هذا. جيب الدرهم كحرام نكون حرام نكون دقيق كون دقيق. كون كون نفقة. قط سيقولي ممنوع. أنا فعلك كحرام. كون يقول ما كون يقول كحرام يقول كدقيق. أنا يقول كون أنا نادي كون كذا بقولهم. أنت لا تقول kan. Dia angkat kata bodoh termana pun. Mau inti mau ya golan. Sebenarnya udah mangkiran ni kata bodoh mau naik boleh. Kalau bu di haram itu ko haram dagi ini ko dagi. Haram itu ko haram itu ya kata dagi ini mau jauh. Musa alam itu maka pun